haere mai, e ngā manuhiri e. Kia ora, ko tāmati rākena tōku ingoa, ko moana aroha Henry tēnei, ko Jude Campbell tēnei, and we are Tahunakura Charitable Trust. We are a charitable trust and we support tertiary students who whakapapa to Te Tai Tokerau, and we also help out with Te Reo Māori initiatives in Te Tai Tokerau. This weekend we ran our Tahunakura Tertiary Study wānanga here in Kaikohe and at Te Wā Kaikohe, and the purpose around it was to support the students here in Te Tai Tokerau and some of those students who travelled from Tāmaki to get over the line with their studies. And that might have meant through writing, research questions, Te Reo Māori, using mātauranga Māori in their research as well. And we also talked about scholarships and how we can support each other to get over the line with our studies. Kia ora mai tātou, he uri tēnei no ngā puhi, ko ngā tirangi te hapu, ko ngā whātea marae, ko kei tēnei e kōrero atu nei ki a koutou. He tau i re ratahai, kei rato i te whare wānanga o Tāmaki makaurau, engari i tēnei wā e whai ana i taku tohu honori. Ko te kaupapa nei ko ngā rautaki taki hei whakaako i ngā tauira Māori ki roto i te whare wānanga, ki roto i te ao haura. I hare mai au ki tēnei kaupapa, tā te mea i te hehea ki te tūtaki ki wetai atu Māori e whai ana i te huarahi mātauranga ki roto i te whare wānanga. Tā te mea i wetahi wā e āhua takitahi i te āhua o tēnei haerenga. Kia ora, ko Hope Mauri tōku ingoa. He tauira hau no te whare wānanga o Tāmaki Makaurau kei Te Tai Tokerau. I'm a third year student of the Bachelor of Education Huarahi Māori specialisation. I decided to come to the Tahunakura wānanga in order to develop my professional and writing skills needed to pass my third year. Kia ora, my name is Michael, and we've travelled from Manurewa, Auckland. Myself, my partner Courtney and my mother Rochelle have been here to support me alongside. I've come here to get a bit more knowledge and tautoko on going into my study into counselling. Ko te tahi painga o tēnei noho, ko atūtaki au ki wetahi atu tāngata Māori, ki wetahi atu tāngata e kōrero Māori nei. He pai tēnā, he pai te hakawhanangatanga i wainganui a mātou. A benefit of this wānanga is the whanaungatanga approach towards learning that we don't get. What I've learnt so far has been a lot of the protocol and procedure around being in the marae. It's been my first stay in noho at a marae for a very long time, and I've enjoyed it. I've had fun so far, and just getting around and being more familiar with tertiary studying, and I guess a lot of the help that is available to us studying, and I'm very grateful for that, and look forward to the next one.